Ubalam perang karbani Presiden Kaseng henyo terap acik National Movement sengkemi. Ulang bakaseng kamap setia laki kita ki high level, low level lani ki middle level. Lada ki temu ban bamdu ikayok kakot, lembaki marpok kandeu bat kiwi ki jimentoy kibami napo kajela. Ia kaneu ubalam perang karbani ulong habakren syakilat patai kubor hakas nginangkong. Hadin bakaseng kalalik bani kandu yu Superintendent of Custom Borsora kabahapa Southwest Kasilis District. Bandawa pensange eka jing shalan deuyong lembaka Borsora sya Bangladesh. Ketika jing lay bandawa pensange shalan deuyong sya Bangladesh. Kade hadin bakaseng kaliyo jing tiap baka jing shalan deuyong sya Bangladesh lakit yu deuyong ubadai napo kajela om udeuyong bawan kit na syabar jong kajela. Katkum ke hukum baka serkar kalapan mi lembaka tanat mining and geology men hakakat arteri kalalengkot arajar apolai. Lasya mansyalan biang yu deuyong sya Bangladesh ubawan kit na kiwipat kajela om udeuyong ubadai napo kajela. Hari kaseng hakatega jinlek hiar sya Borsora haba kaliyo ban kali perteu nakikali kiletu bayo udeuyong lakit na nong jeri nong hlam bat kulang om udeuyong bawan ra na syabar jong kajela. Balakiru kat prah hadu arputan om kumbala bu deka serkar belasya ban syalan deuyong ban kiru tangkat arton. Ubalang perang ulong banakapor cakapor ke serkar kajuut bakardu upisa. Henry kaspa mariang kelasyu pensep bat ongru bakaseng kam persya eka jing ailat biang ke serkar ban syalan deuyong. Henry ka persya namar baka jingkir yu deuyong kami hap setia kumbala ajing bit deka serkar. Dadung jeri, supply sa, bangla, jalan, belajar Borsora, tambah pikit patna, pikit nadung jeri, karena ton ken, tak peraton. Forward a copy to Commissioner of Transport, to Deputy Commissioner of Southwest Sales. There are 12 of these. Okay. So the things we come here is to ask you to immediate stop the transportation of coal. That is, you see, as per the permission, the auction of 38,016 metric ton is to be transported from outside the state, isn't it? Yes. But we found that, we have a proof, we found that they are bringing from this area of Southwest Kasing District. Okay. That means from Borsora area, from Nongjeri, from the West Southwest Kasing District. Okay. So we are against that. Why? Because the revenue of the state is lost. Okay. Isn't it? Because without any profit of the state, so if we are not against the transportation, but we are against the transport of the material within the state without any challenge. Ibu kere ban bamdu, ya ka yok akot, bat ya ka revenue, jongka state kejungi. Te katkum ka jingwan kejungi mene, namar ngiyok yang ke order ba. Katkum ka subject keblong permission to export coal originating from outside the state of Meghalaya. Katba ki dikot jongka seng kilap peleng ba. Klemkit yu doyong na Assam, klemkit doyong na Manipur, klemkit na Kelan klemkit nang nena Pokok District ini. Tiga long persya katkum ke order ba la ai da kasokar. Tilang juga seng kalawan mentakasni bani kendo yau Superintendent jongka custom ban khang ya kene kajing sandoyong sya Bangladesh lengba ka e-waybill. Nama kaseng kali untip bala baya udoyong lakit nang than Nongjeri om balawan ra nasabar kajala katkum kene ke order bala isu de sarkar ha ka khatrik Januari ar hajar arthau arpulai te kumbala kedau bah ka jingbet ke bala ada tot mining geology ka sarkar Meghalaya kaseng kan pha ya jing tho bakal dat pha ro meneng la bo mo ka kenhon bande kendo ya commissioner custom ban khang ni kene gajing khayi duyong sya Bangladesh nama udoyong lasalan ubana Meghalaya omde ubana outside the state kumbala mention katkum kene ka subject tiga seng kamdon jing ujor ia kata gajing jing bit jong sarkar Meghalaya ban salan duyong Bangladesh daka e-waybill lada yau duyong lawan ra na sya bagajela ndai ke ki bola jamenta hagerteng jong ka e-waybill ya udoyong lasalan sya Bangladesh dak bakit nakithany Nongjeri nonghlam kulang
ke bawah hapapo jongka Southwest Sil District. Tiang jongka seng kelah kensai, berkelah pensai seu sutendan jongka langkus tom bosola. Baka sokar jelah kalong hari grukom kadu nong kumba khatlai hajar arspa tengka nakasitrok. Namar kasokar mekliat ka ai salan ka arton sitrok lada haka sisngi kilet sang Bangladesh tang laispa trok kum kajidu nong golong live kundai poin reu polak tengka haka sisngi tilada khasan sni ka jindu nong kajelakan poi syaka san kundai poin 40 klur tengka kane kadai tang kajingkan kelum jungi kinong elam jung seng telada ya uduyong bana mekhalia rasalan sa Bangladesh nes Syawairu day ban kam ya kisalan jong ni kita ri temlok kata kisalan jong kajala mekhalia ban yo nong kajala kajungi ban yo nong ke state kajungi kaseng kenom alat ban salan uduyong bana mekhalia lengba kata ke iwebil kepala pen dunong bakal pertekong ya kari bini ujung kajala mekhalia namar pi kum kinong elam jong keseng ke ai ke balaja ha kini ki si benar ni sinem beladap kalah penlong ya ki nong hikai school ad hoc nong hikai SSA ane ki teachers LP upar primary school berper ban hapmi hasulok kalah penlong ya ki nong tre jong ka ICL ban hapmi syamadan ban kaangsla ban patasla namar kajing bom yo tulok tidai hok keng baka jela kajungi kasaterkong kepatengka nama kidon kum kine kiba bamdo bak babam kroin ya karibine ujung jelam kaliya higit kum kajing tip jung kaseng ba kane karuthina di marak napo is karuhil district kalau persyak kerteng Henry ya kane kakam lap peniat da ubar jela ngatrai pi ki media meneh bos rapios no kida ong kena seng kisana no tirselan na mukesh yata hadhato to mukesh udai ubri ujungi kak ensiden bahkan da basai pada yo unong hlam yo unong jeri yo unong rekor yo unong sulong yo unong utari tay muluk ngimsoi kata teherai kat kene ke terkhong jala platang ka jala phulia hai lawan da ubar jala ban kejit ya ka sepak ka pol dai ka ngap jong jin reu na ka liang jong sen chin em kanom rat satya bat ka chin em ka kan da basai ngimtip yo le se don kti kita ki high level ne ki low level ne ki middle level ngimtip tang banta re tang na banta ka dawa jong jat min reu tang na banta ka ribne jong step ngim salya bahkan wan kapor balada kini ki dangjia ne rigi ejungi ban penring sedot ya kapateng ka jong skor jala kaseng keken basai bangitip ki manja lada kum kini ki pendom ki samla jong kari dainen salah katne ke jing janjar katne ke jing sok keduk kam keduk jam jong kitari trai muluk henry da ubreu uba nabar jela wan ban sim kabul ne ban kapsor yak ne kaspak mariang ba ublai ulah kawai kum kaseng ngisukya balai ngihiar haduk kene wadlak pedang kejing sneu surok don ki dikot kaseng baklam poisu obos laru namar ba kejing bom lat kali namar ngisutu bat ngimkwa ba ka ke badang jia ya ki pari ki prosnam jungi kadang jia na sekemat ngimkwa su ba kinong tre MECL ki hapan pertasla baham kangsla surok ngimkwa su ba kinong hikai ad hoc lan kinong kai SSA bargi hapan tia futpat retang kawe keseng kesobon ong ba radu tulop ki minister ngim dasno du kata radu tulop ki nomi kemat ngim dasno se du ta ngai laban du tulop ki syakri sokar jong ke jela kalong ke jindu nong ke bakrau ya ka judgment reu khamtam ya ka jela me namar pi ladal long ha kene rukom
Nama kumakalok mentak ka sarkar he ka jala jungi ka don haka jing bakrau halo ka patangka. Dai hok kum habangilap kumi kine ki ke ba kum bangilap mentak. Tingim kwa ba ki paradok ki pas senam lane ki nong snong jung jala me kalia. Kindu tulok. Bat kawai ke ba ngasusi kum unoelam. Bahkan wan kapor ba omdai tang MECL department. Omdai tang kinuhika kan wan kapor what ki police what kinotrai custom what ki LD ki UD hapo ka jala meklia kan jia kapor bakin du tulok namar ba ka jala ka jungi lengba kini kiru sim kabu lengba kini kiru an mentoy kelak pen ring sedot ya kapat tangka lana ya karibneu jong ka jala meklia te ngisnobon ong bakum kino elam ngimdai man alat ya kum kine kipan jia ha negeri gitu ejui kita kedai ke keruak ke basai na kaliang jong keseng H&M